Karbi Anglong along ta NRC kirip alo mon samangbong ke paklang. Cuki hola Longdon bongso tiso arong along komputer kacali adim kangpu. JE keso kacalong sengklar inghi apan Guwahati JMC along se langbomlo. Kardom Karbi Prime talong penili biltar hanbang thari harmoni be non bir tangton pen arjuik thang. Karbi Anglong along ta mon samangbong NRC kirip alo paklang dun tanglo. Ningkan pho aprang ben ke pangcheng NRC amo pai pai thong kebrai CR ni Karbi Anglong along ta NRC kirip alo paklang lo. নাম ওলাইছে কেনেকা লাগিছে নাম ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong along pangrum pet pen NSK Center long plikebra hini ando long plikebra hini center along keton kelang ke pangchim angbong puthot amen ka we abang phubang phia tumaphan amen thapon thu dipu disi koloni along kedo NSK Center along amen ka we abang phubang phia tum amen chiridam renti halapu NRC SI pupen amen keklang donde abang phubang phia tumaphan apor P2G lapen matha nangni pusi ningje NRC kirip alo along amen keklang dun athe pen pinana bang phuatum aning che parong Nilip MSC constituency ke parlo Cuki hola Longdon bongso tiso arong along pai pai ni phai thong kebrai CR ni kai kimi sumsi computer kachari adim MSC Probitra rongpia hinpen kangpupon berta pherang ke pen berta nangpale Computer kachali adim kangpupon amayalong Green Farming Society amai phu biren be konchun bangjon rongphar arlong rupat ME School headmaster abarim Mensing be Bilijan LP School headmaster Kihai be Klulin rapper singer Iswell Teron Cuki hola Higher Secondary School principal Dr. Ranjit Ronghang Penchenglok Ongduk atum Chetongdun West Karbi Anglong dongkamukam Waisong studio malong ke paman pon ingdeng ke top Karbi lo charli jutang terang atum pen pai pai ni pai ingkora troxy arni pen pangcheng pon sini pai thongkep arni an kijut si ajai mek mesen pen ke pachun pon berta nangle Karbi lo charli jutang terang atum dongkamukam Waisong studio malong ke damtang pai pai ni pai ingkora troxy arni pen pai pai ni pai thongkep arni an jutang jubat kachapate padopon Birta kirip dunlong ateng ke Karbi Anglong Autonomous Council CM MP MLA EM lapen pen an kithe ke dinga tumaphan manpeng pipen dongkamukam tuar kokpho kachatok along pen Karbi lo charli ari soi jangatum manpeng ki pipen ingthum arne ponsi Waisong studio along an palidamlo Hai sir dorsing rohan along isame nengsongwan tuan konstitusi ini Rangsina serpu apa Rangsina serpu orang ni loh. India fight back kuson tadi, Karbi youth should fight back it. Ini yang punya bangke. Kuna ni kami ni development akan kelembong. Kita tunggu ujian tu, muat dalam tu sepuluh. Bila tu kini dia lokal cari, kini student, dengan tu muat dan Karbi Anglong. Kita pun orang bukan pisongnya kilo nak gimana ni? Pilihan tu student, kena tu doktor, misalnya doktor, misalnya engineer, misalnya IAS officer, misalnya IPS officer, misalnya CS officer. Mana ni misalnya lecturer, principal, next clerical, misalnya principal, misalnya profesor, wahai nama Tuhan itu orang tersebut. Kalau tu minta sendiri bagian lo, alkan lo, akisu hidupa, pada orang yang akan pulang bila itu. Kalau tu pilih yang tu batin, cuba itu ni. Nah, kalau itu hidup sehingga disokai kan, kalau tu dapat certifikat, itu dari dia tu mutai metan jutaan juga dihidupi. Interior. Lah itu mah bawang tu, itu mah jutaan tu, itu mah jubah tu. Iya jelang mana itu masih longle nangi popot masih longle panggil itu konsil penane yang si adim do pulang deh ini yang pekombo masih nampak yang film. Lawan fix general financial Kaya lagi kira apa kan kira itu kaya rapon bomlo masih nasote ni senang rapon di bombo. Jai mek kijutsi arni along manpeng kedo kethe ke dingatum analo por phai krihinia por malompen Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Longhang MP Moren Singh be
MLA Dr. Mansing Rongpi MSc Atum Dorsing Ronghang Richard Tokpi Dongkamukam Town Committee Chairman Tilisa Ronghang Vice Chairman Ren Singh Timu Ward Commissioner Sanglong Kibe Dongkamukam Lems Chairman Mongol Be Dr. Harsing Terang SSB Councillor Major Bithung VDC Chairman Ramson Rongpi Lapen Pinan ke thege dinga tum chetong dunsi Ingdeng ke thom Karbi Lojarli Jutang Terang ke pamanalong RD Pidul Namalom support and betamu tonponik sinan Come live, come and test drive Nissan New Sero India. Visit the nearest dealer at Dhanbi Motors. Authorized dealer of Nissan. 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon, 782002, Assam. With attractive offers of the month, Microactive, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000, Tarano XLDO special offers up to 2 lakh, along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact Sales Consultant Bisnutiso 9365 454415 954 793905. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkelan, near Don Bosco School, Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dhinamo piputat bertalong wang thulu. JE ke so ke langdam je aphan sengklari hi apia potum Guwahati GMC along pai pai ni phai kora sir cap arni pale damlo. Lapen doctor atum pen se kelang pon bom abirta pherang ke pen berta nang pale.
kiram tang penanar ni pen je ia kiso kelong sengkla ing hi apia potum sekelang ji aphan dipu pen dimapur hospital alongan paklang damlo sitame kiso kimi unidet pen angpar apia potum tangka mahakadure ajok pen hem chewan derlo laso alam Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram rong hang karjulong pen tangka kerap dun ji aphan lamchak chipidun lo alang li lamchak ka chipidun ateng pen tangka kereng sika suri thong kebra pho Karbi hem tun ameneja Robert Timung arideng pensi piparjin dun toilo nona ma GMC long mesen pen se cherang pon bomlo pusi keso den also apo bida inghi ningkarong alam the chepaklang lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram rokhang Borjan VDC chairman Chris rong phar lapen Karbi Anglong Autonomous Council chairman longki timung atumaphan ningaklong pen kachuro alam the pajir pon Karbi prime time ang lapan sikang ton ponela domi thakme kurwang thu